Izložba tradicionalnog i savremenog nakita Nezaborav održana je u Manakovoj kući koja je dependans Etnografskog muzeja u Beogradu, a u kojoj se čuva i izlaže etnografska spomen zbirka Hristifora Crnilovića, slikara i istraživača narodne kulture. Cilj izložbe je upravo predstavljanje kulturnog nasleđa putem afirmacije dela zbirke nakita i rukopisne građe u Kujundžiluku, koju je Crnilović prikupio i ostavio u svojoj spomen zbirci. Kustos Manakove kuće Milena Đurica objašnjava da izložba obuhvata tradicionalni i savremeni nakit. U ovom delu je savremeni nakit predstavljan Ivane Stanković, inspirisan upravo komadima koje nam je ostavio Hristifor Crnilović. U donjem delu ove izložbene sale su rukopisna građa i predmeti, to jest alat koji je sakupio i priča o jednom kujundžiji sa kraja 19. veka, o istorijatu, a mi kroz zanate upravo možemo gledati, razumeti i društvene prilike i razvoj područja. Crnilović se bavio nasleđem, narodnom tradicijom, zanatima i obradio otprilike 56 zanata, od kojih je najreprezentativniji kujundžijski zanat. Đurica objašnjava da je Kujundžiluk još od preistorije bio veoma razvijen. Specifičnost ovog zanata, za razliku od veza, od tkanja, da je više individualnog karaktera. Individualci su se bavili s njim i potrebno je bilo i obrazovanje i talenat za ovaj zanat. Kujundžijski zanat je, kako ističe Đurica, u stvari osnova svih umetnosti. Svi narodi se bave i filigranom i tkanjem od istoka do zapada, od Japana, pa da kažemo Južne Amerike, ali svako područje ili da kažemo etnička skupina ima svoje specifičnosti, tako i Balkan. Manakova kuća je inače jedini muzej koji organizuje školu filigrana. Tako da mi volimo susrete, kažemo ovde se i donese i odnese znanje. U okviru izložbe su predstavljene i skice i sitniji ornamenti.